खाया खाना क्या दास है ओम छंदोषी जल समय ओम व्याहदिनं ब्राह्मण छंद छंदते पूर्ववतः पूर्ववतः सोम होतानं स्वाहा जपे विनियोगः ओम सोम सोमदेवताय नमः स्वाहा स्वाहा ओम इदं सोमाय सोमदेवताय नमः ओम दीपे नमः स्वाहा इदं दीपे ओम सूर्याय नमः स्वाहा इदं सूर्याय ओम एते वेदाचन्द्रेण पूर्ववतः ओम भक्तरे ओम वेदाय नमः स्वाहा इदं अथर्ववेदाय नमः ओम दीपे नमः स्वाहा इदं दिव्याभ्यः ओम चन्द्रमसे स्वाहा इदं चन्द्रमसे ओम प्रमाणे चेद ओम नबाहुति हवन् संसर्गस्थापनं धारयतः पूर्ववत् ओम पूर्ववतः पूर्वतः ओम अद्याः संकल्प समय ओम अद्याः गोत्रस्य ध्रुव असन्तः मीनास्त शर्माहम् अस्मत् वेदारम्भ कर्म निमित्त सांग फल प्राप्तार्थम् अपूर्णार्थम् पूर्णपात्रं दैवतं सुवर्ण द्रव्यं ब्राह्मणे तुभ्यमहं सम्पदे ओम वेदारंभ ताम्रथाल्याद ग्रहता उदवृष ओम भ्रुवसे गणेश या गच्छतु या तिष्ठन्तु यावत् पूजां करोमि तावस्तं सुस्थिरा भवः ओम परमाद एउटा तामावा काँसाको थालमा सेतो वस्त्र थापी त्यसमा दही अक्षता गणेश विष्णु सरस्वती लक्ष्मीको पूजा गर्ने तथा त्यसैमा वेदको पुस्तक अथवा त्यही कर्मकाण्डको पूजा गर्ने र गुरुलाई प्रणाम गर्ने भन्यो त्यसैमा राखौँ दुई शाखा काण्ड मध्यान्ह कृष्णमा 3 शाखा